Rainbow Mizo Channel kan lo lom theu chawa voin hi November ni som pasari ania thlir tu le ngai thatu zongjong te chibai kan buk theu chau ani kumli don mai in do nei ni Ukraine atuam toa mi puite tan po khosaka har sain nun phung pa ngai po kumtam tak chung han hlo toa US kai khroinan huaya in remna thuthlunge ro chu boi pui chun zom ani mek zela a hlotlin na tak tak mutur chuan round tam tak in biakna po nei alangai donin a hriata heti rol hian Ukraine in dona titop tura remna kongjanga malak na sang lowom to te ngai tuin tun tluka in remna thuthlung siam thei hun nai vai hi anla tong ngai lo ane chuti rol chuan kan report to thinangin Russia hi tun naya ase heldo hlaka hewang hian Russia thilphut te ti hlotin sakturin US point Ukraine anorna hlen in a hriat boka masa chu rom hanna chuan Russia hi halungoi thayangem le musical instrument thatak tak mai zorna mun hi ilo mel hriat to emle Pro Sound Millennium Center shop number 830 te chuan Christmas pualin han musical instruments zorlaya te discount thatak tak mai han peta churchur maya AMC area omte tan phai chuan EMI in chengnoi ni man thlengin han pe chok thai ta bok Mahmuna nei phot chuan Pro Sound Millennium Center shop number 830 hilopan vengei donia Ole tuntum chu Ukraine in dona ti top tura in remna thuthlung an boi pui mek chungchang hi kan thlir bing big don hane The Guardian in report tan pek dan chuan Germany capital Berlin khopuya Ukraine ram throi tu tele Europe ram throi tu tenen US chuan meeting anaya in remna thuthlung kalpui zel dan tur chungchang ngai tuana hani deu bera he inbiakna le in ron khom na lian tham taka hian Lotlin na sang tak chu an nei ngai maya ma se zona poimo le lachin fellow eng thil nge ha tota hian lo thlengang ti chu tun thleng chuan chan thei alani ri lo ani Berlin khopuya inbiakna poimo tak hian enge ra chua aneya chu chuan enge anghong chua don ti chu thil poimo ber aneya report tranga halan dan chuan Russia thilphut thran khat ta chu Ukraine le European Union te US ten pom antum don ta nin hriata chuti rol chuan Kremlin hian he meetinga han thutluk na chu ama athil lo phut nena in person taka apom ve hangai thung don bok nin alang ane Sky News in report an pek dan chuan Ukraine in dona titop tura in biakna nei tur hian Berlina in ron khom na le in biakna be chan hian hun relo te a Kremlin le Washington chuan in biakna meeting poimo tak an nei turanga yani hantia Berlin khopuya Europe le Ukraine khreitu te baka US nena meeting anei na hian thutluk na felfai tak siam ania mase thutluk na felfai le rom man na thatak mai siama sela hei hi indo ti tom na tak tak turero chu hani rilowa Berlina an thutluk na le rotna an siam sang ta chu Kremlin in an pomve phot tangai dona chumi tan chuan Russia le US in biakna poimo tak chu arang thayang bera nei atul don ta chu in remna ta na thilpoi mo ber po ani don bok ani The Guardian chuan Berlin khopuya meeting poimo taka hian an thilpom poimo zual ta chu pakhatna chuan Ukraine sipai te thopa an tha ti chak turle an van bo ruak ven him te tuipui lam ven him te chu European te kai khroina hnuaya multinational force dinin Ukraine tana point poimo tak tak mai kanon soitak Ukraine sipai te thlopna pek te tuipui lam ven him le van bo ruak lam ven him zongjong te chu heng multinational force ten an tho turin ruam man ani masa hetianga multinational force anti khovel ram sang sipai te ven him nam hanga Ukraine tranpui le chomdol ani chungpo hian Russia hian Ukraine a baileang ti chu European te hian an hlo thon ber le Ukraine point a hlo thon ber ania chutiang hun chu alo thlengani po man thai turin point number panhina chuan in remna thuthlung siam nuwa Russia in Ukraine hi abeidon leni point legally binding commitment antimaya chu danang taka anchet chua remti sakna le pom sakna hani deu bera multinational force te hian Russia in Ukraine abeinon leni chuan dan hnuaya digna chanvo nei chunga lo beile theina tur remti sakna hani he rom han na hi Ukraine tan chuan thillomom tak ani na hriata multinational force te hi dinin Ukraine hian thonlu po ningei masela
Russia in Ukraine abainon le huna Ukraine sipai le United Nations sipai te ani don lo miaw wangin Russia chuan United Nations apo Ukraine ram chua san turin haput thaidona mase multinational force ten chung harsat na antolo na tur chuan dan hnuya ven him na hani deuh bardona chu ven him na poimo tak chu han nei chuan Russia in Ukraine aron beileni phot chuan danang takin multinational force te hi Russia laka zalen takin an cha thaidon hani te chuan point poimo tak mai pathumna chuan Ukraine hi European Union member hani mai thaya achan chu Europe ram throi tu sang ten European Union Ukraine azom hi an thop don hani ti chuan Russia in Ukraine arun ma khan Ukraine hian sipai noi red vel anaya hemile military strength lampanga Ukraine in ral thua man nei zat te na sang te in do mang chia chak taka siam thar le tur hian European Union chuan Ukraine nena hian tranpuina le thlop na apedona chutianga Ukraine in ral thua man nei to thin te siam thar saklea sipai nuai red vel an nei le theina tan chuan European Union hian in remnan siam hnuwa tranpuina pechun zom turin ruam man ania mase he point hi Berlin khopuya inbiakna naya thutluk na han siam jinga chuan Russia in pomhar sa hati jinga point langsar ber turangai ania Ukraine in remna thutlung chung chang kanon report to akhan Russia chuan Ukraine Armed Forces size hi nasataka ti te tadua Russia na phutang kha chuan Russia ramlian taklaka chuan Ukraine hi sipai nei lawang tluk ani don hani hetiang hiloni to masala Berlin khopuya Europe te Ukraine te US roitu te inbiakna poimo taka hian he thilhin nola Russia in Ukraine arun ma sipai an nei zat che kha Ukraine hian nei turin an phutlet ve thung ani ti chuan point poimo pangana chuan in ramna thung sign fel ani main Russia le US in inbiakna han nei nuwa in ka haina thung ceasefire agreement siam phot an phuta ti chuan in ka haina thung hi thatakin zom mani empty enfia logic chang turin US kai khroina hnuaya ceasefire monitoring and verification mechanism din anramtia ti chuan he group an din hian malam huna Ukraine hi Russia na beile don nia 100 point Ukraine le athurol pui ramsang European Union le US nena po hriat tirna warning rang takin pengal tura beise hani bok ani Russian invasion anti Russia in Ukraine aruna wanga Russia laka Europe le US ten khrekna chi sang han lo pek to ten huaya Russia thil nei an hren be mek ta chu indona wanga Ukraine tluk chet na nasatak te chom dol na le din tharlena tana mangturin romhanna hian da tel hani bok ani hemitana mantura an romhan hi US dollar billion za somni chungzat mai hania masa hi Ukraine President Volodymyr Zelensky chuan Russia in Ukraine arun tiratanga tun thlenga Ukraine ramchunga chiat na han thlen le Ukraine thil hanti chiat jongjong te tanga chut chuan mun thuma thena mun khatvel din tharlena tura daivel don chawani hati he sum chung chang han soilan fo hi Russia thil nei tin kanron soi mai thrina hriat thiam mol samdan turber chuan khovel ramsang te hian investment lian tak mai han ti thrina chutiang chuan Russia po hian Europe te US te investment lian tak an kalpuya sumtam tak an da kham ani deuh ber ani chung sum da kham le apung te baka Russia laka hreknan pek dangin anghong then khat tenen belkhomin chung sum jongjong te chu Ukraine tundin lena tana mantur hian anrom hanti na ani The Guardian chuan hang point te hi poimo tak ni ma sela Europe hroitu te hian thilti sual lian tak an nei ni na hriata Russia in herot na hi lopom ma sela European Union kai hroina hnuaya multinational force te hi din ani dona ti chuan chung ramsang sipai jinga ram tamjok sipai te chu NATO member ram te ani dona Putin hian Ukraine ramalak vek malo chuan du tok chin anei don lowa in ram na thung hi siam ma sela mithiam ta chuan Putin hian Ukraine hi abeinon le ngei hi hanring hetlata chutiang hun chu kumli tranga kumngai mo kumsom nuwa po alo thleng thut thaya alo thlen huna US te European Union te NATO te anvaya huapin Russia le Ukraine in dona nulu vekna tur thil hani dona chu European tan a thalawani hanti Daily Mail in voinlama update thar hanei tranga halandan chuan Europe ramsang sipai multinational force andin tura hian European ramte hanivek nain NATO member te hanivek boka
ramlang sarzual ta chu UK France Germany le Italy te hania hengbaka hian Europe ramdang pasari te hantel don boka ti chon chung ramsom pakhat hruai tu ten thu choin tro man siam atanga halandan chuan indona ti top chung changa inram na siam na konga Ukraine tan security guarantee nget tak le economic recovery support measure han pedonani ti an puanga ti chon Germany Chancellor Friedrich Merz chuan he ruam manna security guarantee tello hi chuan Russia le Ukraine inram na thung hi siam thei ani lawa tuna chuan inram na nget tak le dik tak siam thei na tur hunram chang tak kan nei ta malam huna Russia la katranga Ukraine in beina atole theina zongjong la katranga nget taka venghim turin kanin pea heibaka hian indona wanga Russia in Ukraine ramchunga athil thi chiat tam tak te tundin tharlena tan tranpuina lian thayang ber kan pedonani tin hapuang bok ani mase heti hian thil zongjong chu hatop ta emme mase top lo ti hi achana lian ber chu hania Ukraine le European trangrol polte US te hian kil khata andu thusa mansiama te chon point than khata Russia kai noi thil omnol boka Roman danang chuan European Union US le Ukraine hruaitu ten thutluk na hansiam hi arang thayang bera US Iowa inbiakna na thokmek tu US Special Envoy Steve Witkoff le President Donald Trump makpa Jared Kushner te kai hruainan huaya heng rodna zongjong hi US chuan Russia nena athen vele phot dona ti chuan voin thleng hian Russia hian inram na thunga ta na rodna hansiama hian minga jek don nge don lo ti chu engma ala chiang ri talo ani Russia le Ukraine inram na tan le indona ti top na tan hian round tam tak inbiakna hanlo nei towa mase tunang taka thutluk na mumal tak le Russia tu dan engemazat pom chunga European Union le anthurol puiten thutluk na hansiam hi halom ngai lawa heiwang hian mithiam than khat ta chuan Russia hian apom ve thai mai chu rin na han nei boka mache Ukraine ground na Europe sipai te tirlu chungchang ai ro hi chuan Kremlin chu la hel le tura an ngai ani tin The Guardian chuan an reporta Agence France Press in report an pek dan chuan tunang tluka European Union le NATO te hanin nu niam hi halom ngai lawa The Guardian in point an tarlan poimo tak tak te hi Russia na pom thai ni chuan inram na thunga ta na rodna danga Russia ta na thil thatak tak maile ham that na tam tak an don thaina tur kong chu hon ani telani anti Agence France Press sian an report dan chuan heng inram na thunga ta na rodna chi sang point poimo tak tak te siamani na chan chu Russia in heng point sang an siam te apom thai ni chuan Ukraine hian Russia in anop chin Ukraine rambung thren engemazat chu Russia kuta danang takin ahlan donani anti an report jaldan chuan Russia in aphut chin Ukraine ramchunga Russian sipaiten an control area chin chu Ukraine hian danang takin US threat puinale European Union threat puinain kumkhuatan Russia ram nilhen to turin Russia kuta ahlananga mase hei hi ram territory in hlan na chau ani dona mipuite in hlan nai ro atel don lowa mipuite ro chu andu thanna ain hadona Russia ramchunga rinlu poitilo tu mipuite chu anom na mun ngaya anom chunjom zel thayanga mase rambung thren sang Russia ramchunga rinlu du lole Ukraine khole tui nizui zel du mipuite ro chu Ukraine na control chin area lampanga anlut turani ti ani don hani Ukraine in Russia kuta ramahlan tur chin chungchanga hian report thren khat inang lo omnola Euromaidan Press in report tan pek dan chuan Donbas bielchau Ukraine hian ahlan donani tin han reporta mase The Guardian le Daily Mail ten report tan pek dan chuan Russia kuta hian Crimea pumpui Ukraine hian ahlananga heibaka hian Donetsk te Luhansk te Zaporizhia te Kherson region te Ukraine sipai ten antol kensan to Russian sipai ten an control an hoya handa chin jong chu Ukraine hian ahlan donani tin han report bok ani ti chon tu na hanin chu mek contested area antimaya chu Prokovs le Severodonetsk chevel te hania chungram ta chu Russian sipai te control an hoya lom chialo ma sela Ukraine hian Russia kuta lantel turin rom manani tin han report ani masa in remna thunga ta na rotna hian thilboi thlak le harsatan lian tak omta chu pakhatna chuan multinational force anti te hi NATO member ram te hanidona chuwang chuan NATO member ram sipai te
Ukraine ground na hanlu hi Russia chuan remati an ringlo ani mase hei aya boithak jok tura han ngai chu voin lama hian Ukraine official rang tele Ukraine President Volodymyr Zelensky ngai point Ukraine sovereign territory hi Russia kuta engtika ma hlan ani lawang tin Berlin inbiakna rodna siam chu anpom don lo ti anpong zui le ta ani Ukraine skra pravdaim report tan pek dan chuan Ukraine official rang ten thusoi han nei nol toa ramin hlan na chu engtikong main anpom lawani ti an soi thawa ti chuan President Volodymyr Zelensky point Berlin inbiakna hian ramri chungchanga Ukraine nen inramna tak aum lawa indona titopa inramna kong zona turatan Russia rambung thren pekna tur Ukraine chuan pomna kanla nei lawa Crimea le Donbas bialpo Russia ramani na nem ngetin recognition kan pedon lo ati Western media rang le US media ten report an pekatanga halandan hi chuan Ukraine hian anpomanga soilan aninwala Hei wang hian Daily Mail UK report an pek dan chuan President Donald Trump chuan Ukraine hi natakin anor zui ngala ramin pek na le in hlan na hi Ukraine hian remati ni chuan NATO style security guarantee hi Ukraine hena pek ani don chawa mase chu ramhlan na chu Ukraine hian apom lawani chuan security guarantee hi pek ani lawang hatia heiba ka hian Ukraine hian ashriat reng tur chu in remna tana inbiakna le in remna thung te hi dokana aum kumkhua don lo ti Ukraine hian anhriat anga yani hati The Moscow Times chuan hemi chungchanga report an pek dan chuan Ukraine hian anram tiangin Western media rang ten an reporta mase voin hian chanchin dom lo tak mai Ukraine hroi tu ten hena tangin haron chuak lea ramin hlan tak ngel po aum lawani chuan Russia in Ukraine special military operation akal puimek hi ti to paningai lawang hanti mase Europe hroi tu tele US ten hei hi han pompui to ani wangin Ukraine hi amal tran chuan Russia hian adu huna Ukraine rampum pui hi achu sak thaidon ani tin han report ani nimin lama khan chanchin thar dik chelo adar nuala President Donald Trump chuan Ukraine tan security guarantee pek atiamani tin thuchua then khatte haum nol boka mase President Trump hian Ukraine security guarantee hi atiam lawa Europe tanena meeting poimo takanina hian Ukraine in arambung then khatte Russia kutahlan aram tini chuan Ukraine tana venhimna poimo tak mai Europe ram sang rol pol multinational force ten Ukraine tan security guarantee an pethayang ti hi apom dan ani chau ani Marcel Jazira chuan President Volodymyr Zelensky chuan Ukraine security guarantee hi min peni chuan hunrei tak kalto tanga Ukraine in halo tumto NATO trangrol polte zom kantum na chu Kiev chuan ti to param ti thayani hati Ukraine hroitu ta hian an mi puitelaka thiam chan handu wangin Russia kuta ramhlan na hi anpom lo ti an soilanga maseni na diktaka chuan Ukraine hi ama in Russia laka atangrei thaidon lawa Russia nena inbiakna tak tran ani huna Europe ramte point Russia kuta Ukraine ramhlan chu anram ti to wangin Ukraine hian apom ve mai po angai donani hantibok